There's one of the problems. Yeah? Okay. It's not only hydro that's here, it's also logging. Logging. You know, this, Okay. no, we are here because of two reasons. The one is to assess the biodiversity of this magnificent river, the Neretvi. So it is one of the most valuable rivers in Europe in terms of biodiversity. For example, trout species like softmouth trout, marmorata trout, Adriatic trout. And it's the most threatened river in Europe. They want to build 70 hydropower plants along the river and its tributaries. And we are here with about 60 scientists from 17 countries to assess data. This data, biodiversity data, will be used also in our legal battles against these dams. And we are here to put a spotlight on the river, on the value, and on the threats. Because the investors love the darkness, you know, they are creatures of the dark, if you like. And we, with this event, the Science Week, we put a spotlight on this problem and on the beauty. We want to make it visible. We want to open the eyes for people. What is here? What is at stake? What is here that you might not see in the little insects? No? And what are they about to lose if we don't act? Što postavljaju ovakve velike trafostanice na konekciju tu sa Barčetom, mislim imao je skoro 150 km te mreže. Ali opet preko Morina koje je isto... Nalazimo se na jednom vidikovcu tačno iznad gradilišta hidroelektrane Ulog. Hidroelektrana se već gradi duži niz godina i ono za što se mi borimo jeste da ovo područje, gornji tok rijeke Neretve u budućnosti treba da uvažava zaštitu, a ne u ovakvom jednom području koje je predviđeno za zaštitu i za očuvanje čitavog ovog područja i prirode, da se gradi ovakva jedna elektrana koja će apsolutno narušiti ovo čitavo područje. I jedna od stvari i aktivnosti koju radimo jeste istraživanje biodiverziteta i čitavog područja kroz ovu sedmicu nauke i sedmicu istraživanja. Pored ove elektrane, koja je velika i 35 MW kapaciteta, postoji još 23 druga projekta na toku rijeke Neretve i njenih pritoka za buduću izgradnju, što bi dodatno ugrozilo čitavo ovo područje. Jednostavno, sa lokalnom zajednicom želimo da se ide u smjeru zaštite koja će pružiti mnogo veće benefite.